Dobar dan ljudi, danas ćemo pokazati kako restartovati BIOS. Znači, samo sve što trebate je izvaditi ovu baterijicu ovdje. Evo sada je ona skočila. Ovako je uzeti. Znači, i otprilike sačeka se oko minute do dvije. Zašto? Pa jednostavno overclockujete procesor i sve se vraća na standardne ove postavke. U mom slučaju ja sam stavio u mom slučaju sam ja zeznuo u BIOS-u postavke, pa moram ovak restartovati. Tako da, eto, ko ne zna, sad zna. Tako da, ljudi, evo, hvala što ste gledali i like i subscribe. Do sljedećeg puta. Ćao.